Adom TV yenya Amen Scientific Herbal Hospital Dr. Osewusu wa ha yetoso. As I say week we mu no also osa babium. One muza munti apomde no. To person mama pomode pa. Ti ene Amen eba bedi enkomo. Do ye mu akwa be? Yeah nia. Bibi aboko de. Nyame adom na so e. Nyame adom Dr. Sheikh mi bonsu. Ono so no ho ye. Nyame adom ne ho ye pa. So chiao. Ya genosodo. Eno ya di nkomo fa effect of ana sichi ya de. Yes. Ebeto aso ana yenko ifoforo no so. Ebi ebeka kakra na ye de osa so. Osa na be nwem. Adawo ma na ebo eno atofa na afa yenhwe osa ne. Yo, mini abade di kan meda wase na machia wahwefo ene ganafo nyina. Na Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Nyame adom ya ye tumu acha adwuma. Si ebeboa na Ghana ni bia di e wa apomuden kwa so. Esanse apomuden wo hoyi ya ahonya na yare so ya yare do hia ne ahokyera betu nkofo bebre so ama eba ne sakra na Ghana so ye human resource no ekofom nyame amoa na ahokyere eba say Amen Scientific ye hu se ye wura festive season mu na festive season yi enim se holidays bebre ne wom get together bebre ne bekoso ye didi ne enom ti enra na ye din komo kakra ye sua de kakra fa sikire yare ho ene nsunsun aso e de bre yen e kire se sikire yare no ehu ti en twetwe ehu free sugar ne ho ye ntete so ye bi we fie no ye check ye ho bra no ye make sure say ye wo bi so dia na ye nya bia ye nya ye nan nya ntintia e wo Amen Scientific ye nsiesie na festive season yi dokodoko nsane ade no ye nhwe ne ye twetwe ehu free ho abra ye wo sikire yare no ana se titiri bi we fie no na ene ye pese ehwe bibi fa peptic ulcer ho mini aba peptic ulcer no akoye ade ba ko a se ye do festive season se ya na wo bi wanya bi pen ana se o system no wa anhwe ne ye kakra bi benya bi sa amre de ye di de enom ne doso na de ye hu ba ko ne se mpempi no spices no ya ne doso ye duanim dodo spicy foods no bibribi ya ni aisi enu aduane na ye je be kwa bonte na be wie no na aisi ti nyame amoa be wonu no wadi spices ni bebre spices no hu okọ countries ni bi wo mu a onim so on regulate mo mo friend no slow poison the more wudi ni bebre no nyame amoa asem beba nti ye pese obi a te ase se spices no ye tete so ana se ye be use natural one kra ye natural spices na bi na ginger mentia pepper ni ade no so eno mum no ya na ye garlic no ni ade ye regulate na anya sa peptic ulcer ni be di enya ye ka se ulcer ni nyina ne se yam kro ye funu ya sabe ye didi aduane fa ye hoho mu esophagus mu akoye funu nim no e ho na aduane ne yam na yam wi a ye timi absorb mu nutrients na ye de adi adwumadie because na be me ahoden onim se peptic ulcer ma obi afon aye nyate me say mre bi obi ba ya so ya for once me hu no na ye me say HIV AIDS bi no wanya na sikire yare bi na am na agija sa na but ye hwe na peptic ulcer chese ema ontimi ni di aduane to ne yemu a yawo na wonya ne nti osuro kura so obedidi ene wo hisa nti within few weeks no wa form a chese beyond recognition chese nyame amwa na odu sa stage na de asembeba na de ye ka kire omanfo ne say peptic ulcer no ama obi sebe ene nyame amwa nko yenya cancer ye se de H pylori kofa ba no unse ulcer no de kofa ba ne be 9 ye omo bi e friend Helicobacter pylori H pylori ne ba omu a eno na doso ulcer dodo ni nyina ene kofa ba ene ye wode ye sebe wo produce too much acid ene ye wode ye sebe mucus lining no say ha carpet ye wa very thin nti acid kakra go so ana awewe na fa di hunam na ye kru ene ye wo obi a sebe NSAIDs painkillers mo aspirin ibuprofen ni ade no de biazel maybe ni esu ade fa self medication ni e ka painkillers once you obi a fa NSAIDs bia ma sebe yemu otwakuru saafo no ekom di na buei aduane to de yemu abuei nyame amwa na festive season yi hwe se aduane hyepe wo fie na wontimi nni bi ya na ya akoye ya ayatete obi bo funu no so de bia se wo be fi ne humete enei peptic ulcer ma sebe obi achi kase no emu ye ne ya se ne wonya lumbar spondylosis se ya one ba ebi okra flaring na se tweba ne kokoso
na ged ne bo so hyehye no na ya wo ntimi very unbearable na chese twiko na chi nti ya ntwi ya beka se na chi kase na yare abam enso mini aba na peptic ulcer ibi ye bo manfo nka ye se ulcer no aba very common ye share data this year na me say young ladies no university for no SS for no crowd here almost 90% ewo ulcer ni bi minim so mko school no mo ni di ye ana se o mo didie no aduane no enye papa yenim se festive season ye bi mu be so mdo mu yefunu beto abompa ya chi nyame yesre wo ulcer ibia titru de gastric na yefunu ni mu ankasa de ne ye be sre se otumfo nyampo onim ye nche se ne enim ye wo so unti yare wo wa no che chinchina fa ko kire oyam kom nyame amwa yefunu mu kuro no edidi mu saa na afei nutrients absorption nyina enkoyi na nam so na afei wo fon de bia onya ahoden nipa wontimi absorb nutrients ahoden be na obenya so nti Amen Scientific say peptic ulcer na yade ba ko a edi enya na ehu ani season ya ya say awura yi yenhwe yedidi yi anya sa betete yi tanti aduane de yi untimi nnibi ugodi kura na chese o dwene ho Amen Scientific say ulcer no yare ba ko a ya ye too rampant especially in our part of the world nti e besre yenhwe yedidi yi spices yente ma ko hyehyehye yente so yenya bia me mfa nkɔkyere kom ne yen momodin se na be yenti abra no ewo Amen Scientific ne yen moa ne yen guide wo yen scan wo yen fa fidi akese enhwehwe wo mu nyina ne yen moa ne yen siesie yare bia so efiri utiri so kosi wo nase bomodin bra Amen Scientific festive season ya yewura mu yi ene ma bebre ne be ma ni je na wie peyo yedidie hu nsem ka ho bi eno ane ye kan si kyire yare ena me ye mema ho nsem mpa ho agudie ne nyina tutum rekabra Amen Scientific ye be boa wo na wadie wa pomden kwa so enhwe ema yare emfa onto fom ansa na watu anamo aba Amen Scientific ye pese yesumu ye nti ye bie ni bebre ye hohoi nkwanta kumase ye wa tomata chiman ene kejetia takrade ye wa pramdo ye oboga ye otamale ye enche ye kwame danso ye wonkoko ha ya nkoko ye onsuta abnase enkra ha de ye odome CFC flat ne nchen wa eco train dade ne so wo no obehu ye ewo ho saa so na akọ sprinters mpatamu a ye wo Civic Lagon no ye ne Goy filling station no na di nhwe ne mu ye ben Ashama na bridge ne pa frɛ ye ewo 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 yare bia e ha no Amen Scientific say ye bia yapono bra ne moa na di ye wa pomden kwa so yadamase yansi yada se papa nti de doga kan ye ntu ho na mo na ye nhwe ye hu ye na be ya pa so obi didie na untumi ni bi e ha dwen nti adenti na e wo se o ma yare we beju ni pani wani je e bo so frɛ Amena obejo so